kubasuhuza mwese mudukurikirana umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda bagezweho mu Rwanda ndetse n'irya no hino ku isi. Tariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2025. Ntabwo ndi jyenyine muri aya makuru ahubwo ndaza ko mfatanije na Rukuje. Reka nze dutangire twanzika n'ingingo z'ingenzi. Dore mu ngingo z'ingenzi turababwira ko nyuma y'impanuka yabereye Huye igahitana umukobwa agonzwe n'imodoka ariko we yaratwawe n'umumotari muri Kigali, naho ubundi habereye impanuka nk'ingiyi aho naho umugenzi yarari kuri moto maze aza kugongwa n'ikamyo ahita apfa. Nanone kandi turaza kubabwira n'ubundi mu kuyindi nkuru nk'ingiyi naho y'urupfu aho hari uwapfuye yarari kwitegura kujya mu bukwe bwari kuba kuri uyu munsi ariko birangira ibyari ubukwe bibaye amarira. Naho hanze y'u Rwanda ho turaza kubabwira ko impanuka y'indege yabaye muri Azerbaijan yishinza Uburusiya, nubwo n'ubundi bigaragara ko nyuma baje kubyemera ku nkuru nawe tuza kugarukaho. Reka dufata akaruhuko tuze turambura aya makuru yacu. Amakuru yacu reka tayari kuri iyi nkuru ibabaje aho umugenzi wari uri kuri moto yahitanywe n'impanuka. Ahagana saa sita z'amanywa ku wa gatanu tariki ya 3 Mutarama 2025, umumotari wari uhetse umugenzi yagonzwe n'ikamyo itwara lisansi muri Foruge kuri Rwandex. Uwo mugenzi yahita yitaba Imana. Ibinyabiziga byombi byavuga mu cyerekezo cy'Iremera bigana mu mujyi wa Kigali ubwo byari bigisohoka muri Foruge zo kuri Rwandex bigiye kugera mu zindi zo ku muhanda uzamuka Igikondo kwa Mironko. Ikamyo yahise isekura nyuma y'umumotari, umugenzi ahita agwa hasi irakomeza iramukandagira nk'uko bisobanurwa n'undi mumotari wabonye iyo mpanuka iba, Sanzimana Hamis. Iyi mpanuka yateje umubyigano w'ibinyabiziga wamaze isaha irenga ubwo hari hategerejwe imodoka iza gutwara uwo murambo. Ababonye iyo mpanuka iba bavuze ko kutitondera uburyo bwo guhaguruka muri za Foruge no kudahana intera kw'ibinyabiziga bishoreranye ndetse no ku mumotari yaba ashobora kuba yagiye asesera hagati y'ibinyabiziga aribyo bishobora kuba byateye impanuka. Uwo mumotari witwa Mukusa Innocent we ntacyo yabaye. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yemeje iby'urupfu rw'uyu mugenzi wari uri kuri iyi moto. Avuga ko iyo mpanuka yabaye saa 5:45 aho ikamyo yagonze moto bituma umugenzi agwa mu mapine yayo ahita yitaba Imana. SP Kayigi yongeyeho kandi avuga ko iyo mpanuka yatewe n'uburangare ndetse no kudasiga intera ihagije mu binyabiziga uko byari bikurikiranye. Reka tubabwire ko kandi Gakenke impanuka yarijije abari bafite ubukwe kuri uyu wa gatandatu. Umugabo witwa Mubano Arne yahitanywe n'impanuka ubwo yari atwaye moto aturuka mu murenge wa Cyabingo ajya mu mujyi wa Musanze. Uwo mugabo bivugwa ko yari mu myiteguro y'ubukwe bwa mushiki we abwaburaga amasaha make ngo bube, ubwo yavaga aho ababyeyi be batuye mu karere ka Gakenke atwaye moto mu masaha ashyira y'umugoroba kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 Mutarama 2023. Yageze mu mudugudu wa Mahororo akagari ka Muhororo ahazwi nko kuri Mukinga atambuka ku ikamyo ya Bralirwa itwara inzoga izizi nka kamyo Mercedes. Bari mu cyerekezo kimwe, ageze hagati ahuriramo na bisi ya Ritiko babisikana iturutse Musanze bagongana nayo. Amakuru y'iyi mpanuka yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Jean Bosco Mwiseneza agira ati imodoka yamugonze atwaye moto yari ariho wenyine akomereka bikabije, bamwihutishiriza kwa muganga ariko kubw'amahirwe make bahamugejeje ahita ashira mu mwuka. Iperereza ku cyateye impanuka ryahise ritangira ngo hamenye neza iki iyo mpanuka cyayiteye. Abo hafi yo mu muryango wa Mubano bari ku bitaro bikuru bya Ruhengeri ubwo ibyo byamaraga kuba babwiye ibinyamakuru ko muri gukora impanuka hari ibikoresho yaravanye iwabo abijyanye mu mujyi wa Musanze byari kuzifashishwa mu migendekere y'ubukwe bwa mushiki we bwari buteganyijwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 4 Mutarama 2025. Mu gahinda kenshi ko kubura uwabo umwe muri abo yagize ati imyiteguro y'ubukwe yaririmbanyije ndetse n'amasaha yaburaga yewe ngo bube. Ubu twari turi kwebarira ku ntoki ibiribwa n'ibinyobwa twari twamaze kubihaha, abenshi bari bamaze gukatisha amatike y'imodoka, abandi bari mu nzira bajya mu bukwe nyirizina bwari kubera i Kigali. Nta kababaro n'agahinda gakomeye, mbese twahungabanye. Aka kaga katugwiriye ntiwamenya uburyo tugasobanuramo. Nawe wibaze gupfusha umuntu mu gihe aburaga amasaha make yangu ubukwe bube. Byongeye tutanamurwaje byibura n'umunsi n'umwe. Natwe twahindutse nk'ibiti muri make byashobo ntabwo twashobora kubivuga. Ubu tumeze nkaho turi mu nzozi.
Agahinda kari kose ku muntu wese wumvaga iby'iyi nkuru y'incamugongo yaburijwemo ibyishimo by'ibirori by'ubukwe bwari bwitezwe kuba bw'umuvandimwe w'uwo mugabo. Umwe muri bo yagize ati urabona ubukwe bwari bumaze iminsi bwitegurwa bunoze, ibintu byaramaze kunozwa, buri kimwe cyose cyari kiri ku murongo, ibigurwa byaraguzwe, ibikorwa ari uko, none undorera ukuntu ibyishimo bisimbujwe aka gahinda. Nyine byose nubwo bibaho mu mugambi w'Imana, ariko mu by'ukuri kubyakira no kubyanganira birasiga n'ubundi bidukomerekeje cyane imitima yashengutse. Isi tubereye ingome mu buryo utakwiyumvisha. Mubano Arene yari afite imyaka 34, asize umugore umwe n'umwana umwe wari ukiri mutoya. Yaratuye mu kagari ka Cyabagarura mu murenge wa Musanze, akarere ka Musanze. Ubutumwa SP Mwiseneza yageneye abatwara ibinyabiziga bukomoza kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda n'uburyo bwo kuwugendamo. Ati abatwara ibinyabiziga ni mwirinde inyuranaho ribera hatemewe, kandi mwirinde uburangare igihe cyose mutwaye cyangwa se mukumire umuvuduko urengeje uwagenewe. Igikomeye nanone abantu bakwiye kwirinda ni ugutwara ikinyabiziga mu gihe umuntu yanyweye ibisindisha, kuko bikurura ibyago byinshi byo guteza impanuka, kuko niyo tugenzuye tubona ko byinshi usanga zifitanye isano n'ibi twavuze haruguru. Abantu bitwararike rwose babyirinde. Nyamara nubwo izo mpanuka zose ziri gutwara abantu, reka tubabwire inkuru nziza ko polisi yatangiye gukoresha drone mu kugenzura umutekano wo mu muhanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko irimo gukoresha ikoranabuhanga ry'utudege tutagira abapilote tuzwi nka drone mu kugenzura umutekano, ibyaha n'amakosa bibera mu muhanda. Iri koranabuhanga ryiyongereye ku rya kamera zikoreshwa mu kugenzura umuvuduko w'ibinyabiziga bizwi nka Sophia. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ASP Boniface Rutikanga yaganiriye n'ikinyamakuru agira ati polisi ifite gahunda yo gukoresha drone mu bikorwa byayo bya buri munsi. Ni mu rwego rwo kurushaho gukora neza, gutanga amakuru yihuse kugira ngo ubutabazi bukorwe neza kandi byihuse. Ubwo ndavuga ubutabazi, kuzimya umuriro, ahari umubyigano w'ibinyabiziga, polisi ikahagera byihuse, ariko nanone ikaba yareba n'ibindi bikorwa bifite aho bihuriye no kurenga ku mategeko. Akazi kayo ni ugutanga amakuru, hanyuma ababishinzwe bagakurikirana. SP Rutikanga avuga ko kugeza ubu drone zitaratangira kwandikira ibihano abatwara nabi ibinyabiziga, ariko ibyo bikaba bishobora kuzakorwa. SP Rutikanga avuga ko drone zatangiye kugenzura umutekano mu muhanda nk'uko zikoreshwa mu yindi mirimo, ariko ngo akazatanga ibisobanuro birambuye mu gihe kiri imbere. Umuvugizi wa polisi avuga ko akamaro ka drone karimo kugenda kiyongera, aho muri iyi minsi ngo utwo tudege twafashije mu kurwanya ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe muri za Rutongo, Kamonyi, Rwamagana n'ahandi, ndetse zerekana n'aho ibidukikije birimo kwangirika. Ahandi drone zirimo gukoreshwa mu Rwanda ni mu bijyanye no gushyira amaraso abarwayi hirya no hino mu bitaro ndetse no mu bigo nderabuzima, kugeza intanga z'ingurube ku borozi bazo, ndetse no gufata amakuru ajyanye n'ikoreshwa ry'ubutaka. Hanze y'u Rwanda, ubushakashatsi bwerekanye ko intambara y'Uburusiya ishobora kuba yarateje impanuka y'indege ya Azerbaijan Airlines. Ubushakashatsi bwa mbere bwakozwe ku mpanuka y'indege ya Azerbaijan Airlines bwagaragaje ko indege yarashwe n'imbunda za anti-aircraft z'Uburusiya nk'uko byatangajwe n'abashinzwe iperereza ku bigendanye n'indege. Indege yaturutse muri Azerbaijan yari igiye gukomeza urugendo ijya mu Burusiya, iza gukora impanuka muri Kazakhstan. Abashinzwe kugenzura iby'indege bakaba bavuga ko ibimenyetso by'indege byemeje ko yahanutse kubera igisasu cyaturitse ku bikorwa byabaye anti-aircraft by'Abarusiya. Igikorwa cy'iperereza kiracyakomeje kugira ngo hasobanurwe neza uburyo impanuka yabaye n'uburyo ibyo bikorwa bya gisirikare bishobora kuba byatumye ikosa ribaho nk'uko bitangazwa na Voice of America. Inkuru igezweho ubu ngubu nuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasabye imbabazi nyuma y'uko indege y'abagenzi hanuwe n'igisasu cya misile y'Uburusiya kikica abantu 38, ngo yavuze ko amaze kwemera icyaha. Vladimir Putin yakoze video gusaba imbabazi mu ngoro ya Kremlin. Umuyobozi w'Uburusiya usanzwe uzwiho kutemera amakosa yasabye imbabazi nyuma y'uko indege y'abagenzi yahanurwaga ku itariki yo kuri Noheri, ubwo ni kuri 25, nubwo yakomeje kutemera uruhare rw'Uburusiya muri iryo sanganya. Amakuru yatangajwe na televiziyo y'igihugu Moscow avuga ko Putin yasabye imbabazi perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev abinyujije mu kiganiro kuri telefone. Putin yavuze ko ari ibyago bikomeye, anemera ko ingabo z'Uburusiya z'umutwe w'indege za gisirikare zari mu bikorwa byo kurwanya drone za Ukraine zashakaga kugaba ibitero mu gace ka Chechnya. Biravugwa ko indege ya Azerbaijan Airlines Flight 8243 yahanuwe n'igisasu cya misile cy'ubwirinzi bw'indege z'Uburusiya ubwo yari igiye kugwa ku kibuga cya Grozny ivuye i Baku muri Azerbaijan. Nk'uko bitangazwa na The Sun,
Abapiloti bagerageje gukora uko bashoboye ngo bagumane indege mu kirere bagere ku nyanja ya Caspian ariko baza kugwa hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Okatum muri Kazakhstan. Reka dufata akaruhuko tuze twumva amakuru y'imikino. Rukuji nawe hazi ababwira byinshi munsi ya siporo. Ya Rukuji ikaze muri studio. Urakoze cyane Dani. Nizere ko umeze sawa cyane weekend ikomeje kwiryoherwa. Ni fresh n'amahoro ntari bikabisa. Nubwo Chelsea yanganyije ntari. Nta kundi nibyo mupira. Crystal Palace match banza twaranganyije ni ya kabiri twanganyije, urumva iri kugora Chelsea cyane cyane iyi season. So ubwo rero umwanya nawe kugira ngo tugezeho amakuru agezweho mu mikino Abanyarwanda ndabiza bagutegereje ari benshi. Urakoze cyane. Amakuru y'imikino y'Kayitenya hera hano mu Rwanda ni shampiyona y'iciciro cya mbere yakinwaga, ariko ni imikino y'ibirarane. Ni imikino itatu rero yakinwaga. Ikipe ya Gasogi United yatsinzwe na AS Kigali ibitego 2-1 ivuye inyuma, kuko Gasogi United niyo yabanje igitego, AS Kigali irakishikiramo cya kabiri. Nako kandi Musanze kuri stade Ubworoherane ikipe ya APR yatsindiye Musanze 1-0 kuri penalty yatsinzwe na Mugisha Gilbert. Nako kandi ku isaha saa 12 Rayon Sport yatsinze Polisi ibitego 2 byose ku busa. Hanyuma iyi mikino y'ibirarane rero yasize urutonde ruhita ruhinduka. Nk'ubu ngubu Rayon Sport igomeje kuyobora mu 36, APR ku mwanya wa kabiri ifite 28, AS Kigali yazamutse nayo ku mwanya wa gatatu na 26, Polisi yagumye ku mwanya wa kane na 23, inganya na Gorira ku mwanya wa gatanu nayo na 23. Hanyuma ekipe ebyiri za nyuma ni Kiyovu Sport ifite 12, Etincelle nayo ifite 11. Urumva na amakipe agomba kuba yamanuka mu gihe atagira ibyo ahindura. Hanyuma ikindi gihari nuko shampiyona izakomeza ku munsi wo kwa kabiri. Hari imikino ibiri, ikipe ya Etincelle izakina na AS Kigali, nako kandi ikipe ya Marine Football Club izakina n'ikipe ya APR. Hanyuma reka tuve hano mu Rwanda twerekeze ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika ni imikino ya CAF Champions League. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu hari umukino umwe wabaye, ikipe bita Belouizdad yatsinze ikipe ya Al Ahly igitego 1-0. Hanyuma kuri uyu munsi hari imikino yabaga kuri Benjamin Mkapa, ikipe ya Young Africans yahatsindiye ikipe bita Tupsa Mazembe Ingleberg ibitego 3 byose kuri 1. Hanyuma ikipe Orlando Pirates mu gihugu cya Afurika y'Epfo yatsindiye ikipe bita Stade d'Abidjan muri Cote d'Ivoire ibitego 3 byose ku busa. Hanyuma imatch ziri kuba maginga yanga ya ikipe bita Far Rabat mu gihugu cya Maroc iri gukina n'ikipe ya Maniema. Hanyuma ni nako kandi ikipe ya Raja Atletico Casablanca iri gukina n'ikipe ya Mamelodi Sundowns, nayo biri gukina. Ubwo tuzababwira ibyavuye muri iyi mikino ku munsi w'ejo. Hanyuma kandi iyi mikino izakomeza nyine ku munsi w'ejo ku cyumweru. Pyramide yo mu Misiri izakira Esperance de Tunis ku isaha 12. Hanyuma ikipe bita Sagrada izakira ikipe bita Joliba, naho ni kuri iyo saha. Hanyuma ku isaha 3 ikipe bita Al Ahly Omdurman yo muri Sudan izakira ikipe bita UMC Alger ku isaha 3 nyine. Hanyuma reka twerekeze ku mugabane wa Buraya. Ku mugabane w'i Burayi wari ubigarutseho gato cyane. Imikino ya English Premier League yakinwaga guhera ku isaha 8:30 ikipe bita Tottenham Hotspur yatsindiwe ku kibuga cyayo rwose. Tottenham Hotspur Stadium yatsindirwa n'ikipe ya Newcastle ibitego 2 byose kuri 1. Nyuma y'umukino umutoza Ange Postecoglou utoza iyi kipe yavuze ko arakajwe cyangwa se ababajwe n'uburyo ekipe ye iri kwitwara cyangwa se bihirimo. Avuga ko ari ubwa mbere ibi bimubayeho kuva yatangira gutoza umupira w'amaguru. Tottenham ntabwo yorohewe kuko ubu ngubu imaze mu mikino 5 heruka yatsinze umukino umwe, itsindwa imikino 3, inganya umukino umwe. Urumva ntabwo ibintu bimeze neza kabisa kuri iyi kipe ya Tottenham Hotspur. Hanyuma indi match yabaye ikipe Aston Villa ku kibuga cya Villa Park yatsinda ikipe bita Leicester 2-1. Rudy Van Nistelrooy wa Leicester ntabwo bikomeje kugenda neza nawe. Boni mufu nabo ku kibuga cyabo Vitality Stadium bahatsinda ikipe ya Everton 1-0. Crystal Palace nkuko babimbazaga mu kanya yanganyije na Chelsea 1-1. Muri umukino witwa Cole Palmer atsinze igitego cyahise kiba igitego cya 13 amaze gutsinda mu mikino 20 ya English Premier League uyu mwaka, akaba amaze no gutanga assist 6. Hanyuma ikipe bita Manchester City imeze neza ku kibuga cyayo Etihad atsinda ikipe ya West Ham 4-1. Southampton abatagatifu rwose kuri St Mary's Stadium batsindiwe n'ikipe ya Brentford 5-0 yanyagiwe. Hanyuma match irangiye mu kanya Brighton ku kibuga cyabo American Express Stadium bahanganyije n'ikipe ya Arsenal igitego
1-1. Hanyuma imikino izakomeza ku munsi w'ejo ku isaha 10 kuri Craven Cottage ikipe ya Fulham izakira ikipe ya Ipswich, nako kandi ku isaha 12 munsi w'ejo nyine kuri Anfield Road Liverpool izakira ikipe ya Manchester United. Ni match ikomeye cyane, iyi ni derby y'Abongereza, icyo bita England derby. Ni match atari kabisa, izaba ikomeye ku munsi w'ejo, izaba imanuka nyine. Hanyuma ikindi gihari twahita tureba mu yindi mikino mu yandi mashampiyona, ntabwo baragaruka cyakoze mu Bufaransa hoho bari gukina ubu ngubu. Ikipe bita Lyon iri gukina n'ikipe ya Montpellier muri shampiyona y'Abafaransa. Igice cya mbere kiri kugana ku musozo, baracyanganya ubusa ku busa. Hanyuma duhite twerekeza muri Copa del Rey hariya mu gihugu cya Espagne. Ikipe bita Barbastro imaze gutsindwa na Barcelona ibitego byose 4-0, match yarangiye. Hanyuma izindi match ziri kuba maginga yanga muri iyi Copa del Rey, ikipe bita Logroñés iri gukina na Atletico Club de Bilbao, bageze ku munota wa 17 bacyari ubusa ku busa. Ikipe bita Maribel iri gukina na Atletico Madrid, nayo Atletico Madrid yabonye igitego ku busa bwa Maribel. Ubwo tuzababwira ku munsi w'ejo ko imikino izaba yarangiye. Hanyuma reka twerekeze mu cyo bita Super Coppa de Italiana. Iyi ni Super Coupe cyangwa se igikombe kiruta ibindi mu gihugu cy'Ubutaliyane. Igihari nuko hari match yarayibaye ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Ikipe bita Juventus yatsinzwe n'ikipe bita AC Milan ibitego 2-1, bitaba bituma AC Milan igera ku mukino wa nyuma, igomba guhura n'ikipe bita Inter de Milan yasezera Atalanta ku bitego 2-0. Urumva ni match igiye kubahuza nyine kuri finali ya Super Coppa de Italiana, izaba ku munsi wo kuwa mbere, ibere kuri stade bita Al Awali iherereye mu mujyi wa Riyadh mu gihugu cya Saudi Arabia. Iyi match rero abantu barabizi, iyi match ya AC Milan na Inter de Milan ni match iyo ibaye muri shampiyona bayita ngo ni derby delle Madonnina, ibera nyine mu gihugu cy'Ubutaliyane. Hanyuma ubwo urumva izaba yabereye mu gihugu cya Saudi Arabia, ariko ni muri Super Coppa de Italia, izabera nyine muri iyo stade nabwiye Al Awali Riyadh mu gihugu cya Saudi Arabia. Hanyuma ibindi bihari mu yandi makuru ngendangana no ku musozo, icyo bita La Liga ifatanyije na Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne banze ko FC Barcelona yandikisha abakinnyi bayo babiri barimo Dani Olmo ndetse na Victor Pau, uyu nguyu uzwi nyine nka Pau Victor. Iyi Barcelona nyuma yo kubyangirwa rero imaze gutangaza ko igiye kugana inkiko kugira ngo irenganurwe, dore ko iri kuvuga ko La Liga iri kwirenganya ikanga ko yandikisha abakinnyi bayo kandi bifitiye uburenganzira. Ubwo rero igishoboka nuko iyi Barcelona igiye kugana inkiko kugira ngo ikemurirwe ikibazo cyayo yaba ifite. Hanyuma ikindi nagaruka ugenda soza reka soreze muri Manchester United. Barifuza kongera amasezerano uwitwa Harry Jacob Maguire kugira ngo byibura bamusunika amasezerano azarangire mu mpeshyi y'umwaka wa 2026, dore ko ari kugenda bafasha muri iyi minsi, mu gihe abandi ba defenseur nabo bari kugenda biyadapta bitwa ba Reniero, bari kugenda babizamo neza n'aba ba Matheus de Ligt. Ubu rero uyu mwongereza wabaye na captain wa Manchester United ariko ubu ngubu akaba atakiri captain wa Man U, Harry Jacob Maguire barifuza kumwongerera amasezerano. Dani na makuru yaragezweho mu mikino. Reka mushimire cyane, numvise hari n'imikino muri no weekend, ndibaza kabisa abakunzi ba ruhago tuzaba turyohewe cyane. Bizameze neza. Match ku munsi w'ejo ari match umuntu yakangurira abakunzi bacu gukurikira match ya Manchester United izaba yasuye Liverpool Anfield. Ni match ya shampiyona nyine, ni match ikomeye cyane bayita England derby. Yaranye nzayireba. Uzaba habaye cyane. Ku munsi w'ejo saa 12. Ruko jinjira ni nuko twanzuye. Urakoze cyane. Reka twongere ku munsi w'ejo barari neza.